sve ludilo, što možemo reći, uništa 25.000 navijača, ludilo, Portugalci se, nemojte, šokirani su, što mogu za reprezentaciju reći, da smo ugostili kao džubrat, srmote je, trebali smo juče grijanje isključiti, ne govore u ovih svima, što mogu reći na jednu malu državu, što govori srmota i tako. Idemo dalje. U Visočkim ulicama će biti na nogama cijela atmosfera, u tom svemu mogu reći, grad visoko volim cijelu Bosnu i Hercegovinu. Možete li nam otkriti sastav reprezentacije Bosne i Hercegovine za večeras? Reprezentacije znači, znam da kompletna cijela reprezentacija igra. Možete li nam reći, Muhamede, u kojim minutama su to padali golovi? U kojim su minutama padali golovi? Da. To nešto nisam 10. minuta, 15. 65. I mi u 70. minuti. Halo. Dobro jutro, Muhamede, jeste naspavao, kako si? Dobro jutro, kako ste Visočani, svi pozdravljam jednim ekskluzivnim pozdravom. Hvala. Hvala ti, Muhamede. Rekoše mi novinar Radio Q da si spremio poseban izvještaj za Radio Q, izvoli. Postavljaj ti pitanja, ja ću odgovoriti. Na stadionu Luke igramo utakmicu u subotu 15. u 17 sati između Orašje i Visočke Bosne. Sastav ekipe, prvi je na tom Visočke Bosne Šabić, Musa Grodić, Čeho, Čabarorić, Genjac, Đafić, fali jedan, Šeta, Čabarorić. U toj ekipi je, znači, kapiten Mirza Đafić, Čakić i Đafić Adnan. Da bude utakmica u fair korektnom navijanju, da pomognemo ljepotanima Visočke Bosne. Gosti su iz Orašja. Dobro, znači njihova imena. Njihova imena ne znamo, nabrojili smo Visočke Bosne, zahvaljujemo se nogometskom klubu Bosne i Hercegovine, zahvaljujemo se nogometskom klubu Bosna Visoko.